Let's read Joel chapter 2:25. Lobeka sifundzele kahle kakhulu. Mfundisi siyabonga ukuthi nawe ukhona. Ula ngusita ushumayela nami phela ngingafika gemela kakho unyalo unawo umfalisi. Amen. Amen. Okay, Joel 2:25, Isaiah 42 verse 9. Ndawucela bazana ukusesende siwafunze Isaiah ngeke sithuthe ndawucela siphinde simthathe stawuthi 42 verse 9 sibuye kuyena Isaiah 40:30 to 31. Joel 2 verse 25. Ngitanikokhela kuloko lokudliwa esikhonyane ngaleyo minyaka. Loko lokadliwa tipotfo nesigegedlana nelifu letinkumbi. Impi yami lengayithumela emkhathini wenu. Amen. Okay, for now, Dr. Joel 2:25, Stakubuya Glo Isaiah 40. But now we're going to read Isaiah 42 verse 9. Isaiah 42 verse 9. Buka la. Tintfo takucala setentakele. Sengemetela tintfo letinsha. Tisengakacali kubonakala ebaleni. Sengatisa tona. Baba siyabonga lifu lakho liyaphila ngemali. Isebenzise Nkosi ngendlela lofuna ngayo egameni la Jesu. Amen. Ngicela lofunza kuhambe nami nje sishumayele kanye kanye. Ngoba ukahle nala kufundzeni bamba kahle. Khuluma bazana ngicela ungiphindele Joel 2:25 quickly. Joel 2 verse 25. Ngitanikokhela kuloko lokudliwa esikhonyane ngalo minyaka. Thank you Jesus. Loko lokadliwa tipotfo nesigegedlana. Thank you Lord. Nelifu letinkumbi. Impi yami lengayithumela emkhathini wenu. Thank you Jesus. We are resetting bazalwane. Nasikhuluma ngeresetha sengibole kumcondvo welicingo. Licingo noma ungaphatha la ka-Apple bathi liphuma njenge price ye Honda Fit esitolo. Liyafika esikhathini se-reset. Noma ngifuna kubesa ngemacingo ngalokuthi sonke sinawo swaphethe. Kuyafika la khona le system yayo noma le mechanism yayo ifike la khona idinwa khona bese seyizama ukuthi ibuyisela noma ukuthi akha kabusha. Haleluya. Kufana nemtimba wemuntu. Umtimba wemuntu uyasho na ungasakhona. That is why endeka uthi uzuhlethe ukhanze ulele lo mtimba uthi mina sengitsiniwe ngifuna kulala. Usuke wendane naso ushatata uyaresetha utrya ukutshela ukuthi asekube neplan lo yendaba ungami. Baqinisile betimpilo nabathi konke kudla uNkulunkulu lasiniketa kona ngaphandle kwalo sekuprocessiwe lokunjengemaphilisi wasinika ukuthi sitawuphila njani. Nive kahle bazalwane. That is why nive ngasho sewaphuma kumoya ngiko nesibhedlela bodokotela. Okay nangikhuluma ungakayibudi ngabudana mina ngati ngiko bodokotela nawo bakuthemba impembeni uphela ingadi ba recommend ukuthi hamba ufune donke tihlahla demafruits utihlanganise udibilise kanje unathe khona kutokubambisa kubuyisa ingadi. Akukabhulwa akukwendwane dihlahla. Even the Bible yakonfirma lokho ukuthi sinena so nakuhlanganiswa bese uyaphila. Kwende njani indalo nje yafika khona uNkulunkulu asinaka sidala wathi ukuthi awufika isikhathi lapho khona kudinga kube buhlungu la uthathe lokho. Ngiko thina bekubulale
la sikhulisa bogogo nakuphekwa ligusha bekuthi kukhuphnenje gokwamama mkhumbule usuyathi yini khumula sinasekhuluma ngecooking soda bengalibithi nakahle igama angifuni nekulisho sibekathini limhlula ngoba angadi ukuthi kuyini lo cooking soda yile bekathatha wona lo mlotha nakude umlotha wenhlaba nangabe kwendekile wabasa ngayo wapheka kudla ngale tinkhuni enhlaba utawugcina lo mlotha lesimzona kuphekwa ligusha la ekhaya mzukwana ngemlobula wasizwa nathi swele nhlaba bekuphekwa mina ngikhule ngalo bekungana madimoni lapha inhlaba ishesiwe nganathi ngathi kwaphekwa ligusha la kithi sala sitshele konke bazalwane if you can do your own study ukuthi kude yini impilo ngiko sidla ngiko kunestarch nema vegetables kwabekwa nje uNkulunkulu wakubeka ukuthi thina sitawuphila kanje mane ngalokuthiwa sipha nengqondo hayi sabeka lapha senta lokufast yiko nje nawubulawa ehloko ucabanga kunathe manje just pure water qale ngawo ngoba umtimba complain uzame ukungeda ema-fluids emtimbeni ngeke angifuni panado fast filling station filling station ngiwadagilona yathi yakho angibani anginike ipanado sasiyajikje emlonyeni nawufesibedla total different medication ngenza abehloko yini ngithi bazane that is why ngiko ngi-address ngizakhuluma ngenza abantu labasha ngiko nanyalo bo Elon Musk Elon Musk are trying that level best ukuthi babone kwakho umuntu ya nguye Elon Musk uthi nemarobho ngiyathi futhi lenza bangiyathi wakhipha mblenhle bayakhaba ngumshini ayisebenzi nguluthuli bathi bazama ku replace thina ngezi replace thina zibuya khashane thina lona lo wasala ukuthi wa fearful and wonderful made uyasathi ukuthi there's chaos yathi ukuthi lenzi yayakala pizza Jesus uyasathi nje ukuthi siwired kanjani ngithini bazana ngikhuluma I'm trying to explain to us ukuthi uNkulunkulu wenda lokusha nakuyo siphambanweni bekude kutorisethwa kutocalwa kabusha kutokujikwa celeni umonakalo kuqalwe lokusha uNkulunkulu wenda lokusha empilweni yakho tonight uNkulunkulu ukuprocess ukubuyisela you are in the potter's house ulala ndleni takhe uyaresetha ukhipha lokutsala ufuna ukukushiya umushabhe ude sikhulume ukuthi ude ngokutoshintsha the way we think the way we perceive impilo nje and the way we perceive other people bazali kusekunebamvu nje bazondaka ubona bantu labahle nje nalabaphumelelayo sombondlo unyanya tinja unganyanya nje ngawuthi uthembeni nawe nje nganyanya bazalwane bengichaza kontolo ukuthi umuntu wabanawo ngoba kwethu bomkhulu bebayibambi kahle lento angisho kabi ngiunderstand kahle kwasa kufika belungu bachamuka netimoto babeka inkhabe eceleni bakhaza bomkhulu wethu bafuca inkhabe kanjani bafika bafika nje neshintsho baze bathatha nje baze baliphola ngila eKZN edibuko fikela phakule inkosi yakho nashaka bamnika isibuko athi bathi ngiyovela la belihambileke manje umuntu badala bethu bacala babona abantu laba babona singathi babethe enhlakanipha umuntu lo enhlakanipha umzondi hamba licinga kwakhe meyame now uthandazela wisdom now uthandazela kuba knowledgeable angeke kwehla ingilozi ithi hey phuma na pavement buya ngala uNkulunkulu awuthuma umuntu lo hambe lendlela before you etata kuphi information ukuthi lapha bulima bususwa kanje kungakuphathi kabi nabakhuluma ukuthi lo silapha nje sinema PhDs shana ukuthi nami egameni la Jesu ngine diploma yami badaba sebayasho ukuthi uyathi online ungaqala uthi kwende njani bazalwane appreciate the grace that is upon that other person lo mhlobo wami mabhali lo myamsendeli order hey into uze oyenza la awunosuka leke yini uzowenza idoti la
asingilele kodwa wakhindlu ekhwelisa ibhisi umuyolala uye phezulu ufuna ukungibukela phansi ngishiye bathroom ufuna mina kwehle kuyenzasi kimi angisiyakhila phansi yaloma makhelwane ufuku wafaka lokho yetulu inhliziyo yakhe buhlungu uthi ngeke kwende lokho abemntela inhliziyo phela abazansi sentambukela phansi emathayela futhi awabona kani bazalwane every time uNkulunkulu aplace umuntu lo ahead of you usuke anawe engcondweni kusuke kutoshinjwa story sakho basona thina nisicabanga ukuthi sitawubonana inkilosi echamela sengifike kuwe sizolethu kusukela lamuhla sotawathi ukuthi laptop ivulwa njani ile mhlophe ngade ngabaleka ngaze ngiyolala kakho. So what God will do, utau make sure ukuthi orderisha ema steps ami ngiyodibana nemuntu lo knowledgeable lo tawuzathi mina ngikuboleke nalenye go and practice ekhaya. That is God at work. That is God ordering. Afaki order kwe aku reseta. Jesus. Bengisengaphatha lesiphambano sami itolweni ngivile. Kuphike nawe banifana. Sho sibabona uzawuthi lesinye khona uthele nje. Yabe ufuna kuyosimala kahle ethi ngakhona. Because ngabajela ngithe amandla bafana bamathathu esiphambanweni. Bandla kwani noma bathi kunjani njani ngimangelela amalamba abafana abancane bahlushwa ama-kidneys ngisho ama-kidneys asane disorder uyisho embiteni uya esiphambanweni uyokhumbuta uNkulunkulu ukuthi wena lo resetter lo sengathi sene disorder. Glory to Jesus. So bazona each and every time uNkulunkulu and plan suka cabanga wena nakathambo ekha iposition yalomnye umuntu akasho Jesus kuthi sohamba usahile isitulo semuntu usho kwekuthi ngiyacabanga ukunika lokhu nje wase wayelivini uthi uyafuna kubuya emsebenzini hamba lo ma uyeliva imbo wamthandazile nabune lehovisi uligegele lehovisi usinalesitulo usitulo sami ngiyabuya igama la Jesu nalo tawuhlala act on behalf Jesu ngiyabuya la nalendwe yokungathandazela isitulo yakuso kuyingodi akungenwa uthi halakasha bangipromotile vele sengiyaqala kusasa ushintsha indlu lela yosebenza khona bakunika ngisho indlu le ndlu yeva ukuthi lobe kahle dilana kuyo bamyise somewhere else kutongena wena uyafika wena awukaphathi nje umbethe usatola la phasi sponjini angisikwenda kanjalo relocate ngibamla basha uyalala isponjini awufika enzaweni usatola isponjini uyafika lana uzobuka etulo na ufika kwacala bazona enzaweni lingakakudala uyathi introduce Jesus fikusho wehla nje noma ngabe uyelenye live ufika utethule ukuthi ngimi ngehla la eFrankfurt ngehlalana la airport ngite lapha eGermany ngingumfana uNkulunkulu utshela iatmosphere yakhona ukuthi sekufike wena ma strongholds aleyonza ongakubambi emadimoni akhona angakubambi uyatethula noma ufike endlini lensha noma isitulweni lesisha uyathula ngoba lesitulo kukhona bebahledi kusungakafiki wena awubati basurvive njani khona so ufika umetele yonke imimoya lephila kulendlu le hayi kona lapha endlini wakujabulisa nje basebanginika indlu emsebenzini awufika khona ungakedane bafana hamba kucala na unayo into wakho hamba nicala nikhulise likamelo ukuthi la akungeni shotshwala la lapha akungeni ngisho ini usho wena you are taking charge of that atmosphere wena uNkulunkulu uyakuresetha uyakubuyisela ucabanga kahle ngicunga na futhi Android yangichaza Android ajake Android utawuhamba la ujikela lapha eplaza lomkhanza shwile ndathi
Solashwila kalingisi le nto iPhone ukuthi ubhanya sacedzile Android now hamba uphekela phalisha ilivutho solo kureset Into taNkulunkulu bazalwane lesi difika la khona utimela khona ungajaki ungangeni kungafika isikhathi sakho uNkulunkulu naka Hayi uthi angisho namhlanje mama ukuthi wenda lokusha lokudzala kuyenga manje Into lebethomenta wena itolo hayinyalo lapha ngeke ngayinyalo uyabona nje mina ngeke ngelidimonje lathi kahle ngisho le ekhaya ukuthi akuyiwa ke lapha akuyiwa bo akuyiwa kunemimoya lethi kahle ngamhlophe nje singeke izide leni ngiyamconza lo ngolda onke emalanga kunetimpi leti sifika wende nje njengemfana uNkulunkulu ubukele babu wakho asukuma alwa timbi takho akusiyo yonke argument ngaphinga ushito into ukuthi lefanele bese uyasho apha bengifuna nje khasa ngifuna umhlangano sanibonani nelishadile bengifuna babona umhlangano kokhona ngifuna kusho mina base nangiye umhlangano ungazo umhlangano ungangawuva nje ukuthi bathi sewendana Yava basibani uhambile waphinza wabuya phezulu ngasifuna kujika basaside ngisaye kahle ngibongoza ngithi Usually imihlangano bazalwane ubona ekhayikini ukuthi niyenitsindo solve lokho nisinanjika ubone ani ubulo mfowethu itolo ushone Uyala ubone andi nje sesicedzile inkhulumo ubone andi ekoneni sekabambele lo munye lebengicabanga sina yena sekambambe kanje kamela plan nawe la ekambambe mfana siyafuna somsebhunge njalo kusho ukuthi akasakhali sosicebe sonke lapha ungababona bethe emhlanganweni vele kusho ungababona bethe emhlanganweni vele mina akhaba nginaki kusho ukuthi lo mhlangano awapheli ngikhona uqala le chaos lakhala awukhali wena okay God bless you sis so now yonke into nawuyenda buka ukuthi uNkulunkulu uhlose kungitshelani la umhlangano nawungekho moyo ongcwele mama ngabe ngiluphi ihlobo nangambidi uNkulunkulu ngishito lana bazalwane nangicala into uma mongcwele angasasinyisele la asidedele into lesingahishana yona that is why every time asicabanga kuhlangana mongcwele ungasali banikhona nikatwetho njengelibandla mongcwele ungasali ninele ngahlela neligama limnanzi kabi leligama lethu leligama lisho ukuthi yini anikhulumi angekho ngamane kube delayed imfundisi uqala ku take off kwalomhlangano asimove size sibone nangebantwana ukuthi sowukhona manje smove singakaqali ukukhuluma asingamove singakaqali kufaka ama minutes mongcela umbona ngani mongcela umbona lapha sonto ngasingabona lenye info kulalo altars ngothandaza exen ngimadla ngibona lo mnyeba lo baba ngikhona nami lapha altar nami lethe kwakami bona lo baba ugicika phasi phawulele kanje ukunecathu ubheke lapha lambuka lo baba ngithi mina ngimile lo ngikhabe labasha thandaza ngihle ngathi ngingambona ngakushosa ngagcina ecimeni ngoba ngambona usulele phasi ngiyadibuta sengihlala esitulweni ngithansi baba lona walala phasi uswelena angithi in hospital ngishela ngingulami lembiko sasayilo ndulona mase amfana uphethe kakhulu legaba lengikhulu ngathi lapha efeni ngiyeva usunelikhala uphikuphule elikhala ukhalelani lapha inbathale ekhalako kanti bazalwane lo mlozana uqonza ukuthi lento lenginayo yini kwengibani lento lenginayo igcinwa kuphi so akwentiwa asihlangani angekho unikade emhlangano
asihlangani angekho umuntu lo reset athi ingcondo tethu because thina nanizona wasoknal ngekudala kwethu indalo yethu thina nani nyalo lithi nje angitsheli nje angimela kwesitulo ngisesisi sithine ke sisho nje sesisi manithini awume kancane indalo kanti lo muntu wasezulwini wasibamba i-adrenaline ibuya phasi kuba bathe sengifuna kusho athi Monqele not now mnikati wethu Pentecostal umnikati wethu umnikati wanineke kwenu sonke sitawuhosha lapha kini ngiyasho nje nami ngaphula phela ngathi le nela bengisotha khona bekushaya lo mkamelo kuthiwa nje bengathi sinawo emakhebini ase-Pentecostal awuvinto leli ngabe liyakhashula kunemlilo wakhona nje so lo mlilo awuhlali bantu abakethu ya uNkulunkulu usilamhla uTektos reset naku resetha akuyingawe ngibekise nga-Android ukuthi uyashwila isikhathi sakhe angisasa akuya salungiqeda ngosengijagile sengijagile sekungivile awuva la nguye lo mnikati wale gadget le nguwe usascreen athi into usakubona if got bitterness uzakubona ukuthi siphambano siyasebenza ikade iyasebenza kodwa hayi unenkani ngala ekhaphusa wasambona lo thatha Jesu asakacambe umbonise lo mthanza Jesu lo phela uyabonakala nothanza Jesu asebakucala ingane yakho uyibona kahle ekhaya noma emsebenzini ngane umuntu ubona silana sonke silungile la ababona emsebenzini nasekungasabi lethwala ngama report esikhathi mina ngiyamangala phinze nasifika la sanjelwa nguyembila ngisho lapha ngiyabekisa abazalwane glory to Jesus allow God to work on you allow God to work on your character ebazalwane tsanini yawe ezalwane thina bendlu yekholwa silungisiswa every day thina uNkulunkulu uMonqele usichecka every day because we are supposed to pray every day we pray without ceasing thina so let us allow him to work on us allow God to work on our character mtshele uNkulunkulu sinkosi kuyangehlula lokho mina kuyangihlula lokho mtshele ungamfihleli allow him to lead you glory to Jesus we recharge 40:31 give inhloko ye restoration upon us lamhla kuthi ngisho nayinye area lapho uNkulunkulu angayibuka ayibukisise ngelikhululiso lelikhosi amen please read for us ma Isaiah 40:31 Kodwa labo abathembele kusimakade bathola amandla lamasha bawukhubuka ngemaphiko njengetinsweti bawugijima bangatsinwa bawuhamba bangaphelelwa ngamandla glory to Jesus we recharge you know angifuna ukukhuluma ngalendzaba yelisweti kepha sonke siyade ukuthi umkhuba unjani yekela uNkulunkulu yisiba empilweni ke bengazi ukuthi uyafa asengisho lamhla ukuthi promotion akuyuze emlandweni weligama le promotion akuyuze wendeke iqhamuke ungakabi tried and tested isho uyakasuka ka grade 1 angingababali labo asengicela high school cela standard 5 kuze ufika form 1 uyayibhala iexam yaka standard 5 iexam awubi lamakwakho sonke siyathi sengakhona lapha akubi ngishona nalo lokuthanza kuba nguwe nje naleli phepha nekuthi wendani during the year sendiwayini ecabanga ukuthi when you are going through ama trials ngilokuthi uNkulunkulu uyakunyanya ngilokuthi uNkulunkulu akacabangi bazalwane tinto letimkhulu tiyamelwa make kudla lo mnanzi kuthatha isikhathi etiko
akuphekwa ngelilangabi kuyasimalisha kudlulutele kancane bobuda kunalikhaya nalibhude kufaka slow cook utawuvuka uyohlola ebusuku likhanze solo lite kancane lithambo solo limhlophe hu uthi usayalichecka ngabo 2 a.m. Glory to Jesus ukhanze lapha eqathi sekucala manje kuyahlangana uyabona sekuyaphekwa ke manje sikhasi lesiningi na asengibekise ngaleli bodwe ngikhuluma nawupheka ngalo kufa kuyangithi na ungabe ufake 16 hours dawusila kubo 2 khathi kusho ukuthi uphekeni la kuyacala kuyavuthwa nansi 2 a.m. 3 a.m. dikhathi di-crucial leto empilweni yethu imithandazo lesho ukuthi siyabi siyena during those hours 2 3 a.m. 6 a.m. umuntu waNkulunkulu usebukhoneni baNkulunkulu. I will not talk much about it because ngiyayati netinshumi tosenatlala kakhulu kunani naku lebathi yakwenda ngisuke ngingekho kodwa ngiyeva bathi ayakwenda ukuthi naye akhasidlekisayo ifake nemanyeva hlothi telo manyeva lapha ezlo leti lamazini sangasemanjweni lamazini athi nasahledi lapha ekhathi ezasakhula akhula kuhohluka lotshani kusala lamanyeva athi lamanyeva kule tinyoni letincane ticale ithethwe ngile migcobhe lefakwe ngilonina wato nakuhohluka lobunye lotshani lobuletha icushion kusala lamanyeva ngiko ke sekuthiwa ke an emptiness bese setiyaphuma ke makwabo akadiceleli ukuthi sale liphuma nako chargewa up le nyoni nayifika le nase yo renew the strength like eagles was soaring high nayifika le nyoni lapha ayidlali ngalomcobhe ngoba ngeke kuyilungele kujika nemcobhe lomzala futhi le process ayendeke balenendeka in the secret place kuphe ihamba ifuna elithwala la kungafike kikhona amalula ifike ihlalise khona uthi umlandvo wayo ifike ke ithole litshe la itafike ishaye khona lomcobhe uze uphume ifike ishaye naletinsiba tivithike tizethume tonke in that process there is blood coming out kuphi haye bani na ungafika wena ungafika usilenyoni leta awusingekho itofa nayikhipha etinzipho nakhona itikhipha kabuhlungu kuze kuthi kumile letinye asengisho kithi bazalwane ukuthi when we are recharging we don't recharge in a comfort zone uNkulunkulu banekusithutha asengisho ukuthi that pain that we are going through the situation that we are facing awuke dobulawa but you are rising up above every storm utawundizela khona ake tikubulala kukhishwa umcobhe kufaka lomusha kukhishwa tinzipho labathembele enkosini lento bazona awungeni ku reset maku recharge ungakathembeli ethembeni thide allow God to recharge you allow God to work on you allow uNkulunkulu lethi lokusha kuwe asengisho entsambama kokuthi kunalokusha lokufuna kwenda uNkulunkulu empilo allow him kunalokusha aqonze kuyokwenda mvumele stop being stubborn thina bazana kube ngathi siyaphela ngabona le vile kuphelele mabe wangilile bekungathi beve ukuthi ngisesibhedlela ngilo nje kuphene livinje la ngililo bona say okay nami phela ngibhalile ukuthi itazi ngipholisathe isingiyabhala esinye ngibhalwa ngumuntu oseJesu ay okay iva ngaswena not okay lapho ngihlafuna ichaphisi yami angingajabula ngomhlolo sengiba ngo-check basolani sayi Nkosi ngeke kulunge abantu babona ngathi you are recharging me noma you are re-establishing me
noma ukhona imfolo ngento you are resetting me ngingaboni mina wendani kimi. Ngivumele Nkosi ngiyohlola ukuthi yini lengakayendi kahle, yini lefuna ngiphakamise kuyo. Nakuthiwa bazalwane you are recharging, alisali lifu la uNkulunkulu ngaphandle. Meditate on the word of God, jula evini. Live la uNkulunkulu ngathi hlalani kimi. Ngizohlala kimi nemavi ami. Ndabe seninda njani? Acela. Kusho ukuthi uba nesikhathi. Glory to Jesus. Uba nesikhathi bazane sekuyohlala. Na uye emthandazweni awufuthi abantu benjakele nje la hey ngisangenca aseke emthandazweni sihlala khona. Sangenca nje la prayer ngoba beyikhona lamhla. Sihlala khona uba intentional ngakho, uba deliberate, uphuma wonke, uphume nelijadlwana lakho ladies mama, uphume nenve yakho lotayimbatha na ufika khona uhlelekile. Ngibe ngidekela abanye ukuthi emthandazweni uphatha ngisho nemathisha yaphasa phela. Uthengelawa. Thengelawa noma uphatha nje ithishu ngomthandazweni kuyakhalwa phela. Awu kuyakhalwa. Kakhala. Lenye into bangasisibene difo kangaka ngosi ubudela sike sikhale khona. Ngifuna ukukhalo sekubohlongo Nkosi. Usho wena emthandazweni. Ufika uyatilungiselela, ufika ulungisa, uphatha ngisho nefike kuhlala bazalwane. Hawu mina ngifuna ngitshela konke. Phatha umcamelo. Ya naku ke mfundisi ukuphetha. Lokhu nyalo kudlala phasi ke sejendo. Lama throw lawa akasophe ukugacaba sofuna. Sebenzeni ufake 3. Throw everywhere. Lama throw na ungene uyilanza ukuthi le yasemthandazweni. Ufika khona uyahlala. Psalm 91. Uyahlala. It is not a by the way. Akusinto lesinda nasithola isikhathi. Uyadihlela. You are recharging yourself. Uyadihlela ukuthi habo manje. Sengemthandazweni. Utime. Ufika ubeka iphilo lakho phansi ubuyisa ithrow. Uyadigubhedela utshela uNkulunkulu ukuthi hey Nkosi, angikhuluma ingane ngikhuluma info le yento umuntu ukuthi asuke la abe likhozi leli ndizetulu. Ufike lapha nakunenkinga nakunenkinga empilweni yakho awuqali ku status awuqali ku Facebook uqala lapha in the secret place. Futhi aselokutekela kungenteka uthi phuma khona lapha emthandazweni khanzele issue iworse. Lokho akusho ukuthi God is not working on it. Lokho akusho ukuthi you have failed. Kunema situation asengikhuluma nganayi witchcraft bakwendayo nekhaya kini. Nako. Lamalumbu asekhaya kini lawa nje lena ukuthi kuphela thithiza konke nje. Sengathi isihlobo ngitsiyona asowume man. Usikholiswa kabe bengitshela sami isihlobo sami sengane. Sawu man Nkosi man. Usikholiswa kabe sisasengile thina la sesilapha le demon lelakhaka sesalibulala kahle. Ingabe ubatshela nabe ngikhaya ngibadibula uthi ngikhulume ngabo. Ngiyababuda ngisingimtsala ngesigaba sami le esigabeni. Ngiyababuda ukholwa wena ke Nkosi ukholwa uyalisho lomyaliso nothi lokho linemsipho. Sengiyacabanga phela ukuthi nangabe sekavele ngumvele ufuna ababodala ekhaya sawushona. Isifombo lakho futhi liphikana uNkulunkulu la ngiliva ukuthi uJesu ngibani. Awufunele linye. Uresetha ekhaya kini. Dawuthi lana nawuthi lamhla siya ka Holy Communion kube nemvulo ngathi uthi umabhekeleni. Base siku Holy Communion yebabe sida. Manje mtshele ngemlomo ukuthi awubuye ngala phuma lapha lento lena awugcina ngikudansa abusuku bonke le akunawehla wena njani uyokhutha imimoya yakini Jesus. Bazalwane, every family lo lapha nje akunami khona every family inemntwayo
you know, kuba nemfawo nje operate in the apostolic grace. Lokhona ngisho irrespect uyayimbatha ngithi ngisho bo-andi balakhana bathi njena wona uthi size Nkosi ngicela mani uye kubo-andi ubashise lokwasi kufuni ngeke usangilungela. Ngikhuluma ukuthi stagnation for what in our families? Kwente njani asisebenzi kwente njani? We need a superpower. Singa nangifuna ukufika hlanganise tintfo achache tintfo atibuyisele aqinise mabawodi asimemetele namhla sengindawo ihlala lapha kuleli pulpit ukuthi wonke lova ngathi atoiling ngenza honya ngibona ukuthi kwende njani empilweni yami. Mane nebazona nikholwa lokuthi ngifundise sebenza ngegrace anikholwa ukuthi mina ngasho lokhu. Ngathi mina umuntu uyakhululwa ngisuke ngisho lokho nansi uNkulunkulu etokhululwa ngisuke ngisho lokho. Kuthatha entwana ethi kukhole uNkulunkulu wenda lokusha. uNkulunkulu is recharging you. uNkulunkulu uyakubuyisela uyakubasela ngawuthi ngixhawele emandla xhawele nemandla sukuma manje. Arise and shine for this is your season. Sukuma manje le hour lakho lekupheliswa. Glory to Jesus. Lapha bazana you feed yourself with the word of God. Ngeva ngebandvu usukuna Genesis 1 verse 1. Ngeva ngebandvu ukuthi kuna Psalms 24. Ungeva ngebandvu akube nguwe you are feeding your system. Glory to God. Invest time sengishito bazalwane in prayer. Allow your schedule sakho silungise wena. Hey bengisasho bazalwane kusakuve kumnandi ukhala babe njalo phela lo sengcono no. Nithi nive kumemela yena landini. Hey mine ngavuka impela ngakhanza ngishi ngakutshela ukuthi ngisemshadweni. Sekuyopheka mina phela ngiphamemeta ngale. Jesu angibida emthandazweni. Amen.
nawo discharge kwasho umfana. Ithi mfana wami tshela ukuthi lesikhumba lesi basethi awuphuma lihawule njani lapha ke wena uphasa emadolweni awuhlali lapha esigicini sakhe. Kucawuda utshelwe nguye ukuthi msawami hlala phasi nawo. Azibuyanga nawe namajobo sabuya nawo. Nami ngimlana telanga la. Ngithini bazalwane? Kunetinto lodithatha ngokuthi you have allowed God to work on you. Asisihloniphana sinqilati. Nafika office basibuto interview. Awufika nje kancane ungena nje. Uthe buta kuthi ngahlala yini la. Uyathikasa titula hathi sito takho dala. Uthi singihlaleni bathi yebo hlala. Uyasithosa uhlala phasi. Amen. Ichaphisi uylahle ngaphandle. Amen. Wendani bazalwane, you have allowed God to give you advice. Mongcwele, you've given him a position empilweni yakho. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ebebe ngesikhathi ngabe we're going to do more scriptures. Asengishona kuze sitovala bazane web sesiyavala. Lenye into leyenda ukuthi si disconnect. Sesingena phakathi ko revival manje. Lenda sesi disconnect from the will of God. Asengisho lokho nje kucitha isikhathi nje. Letinto letenda ukuthi ungakhoni ku flow kahle in prayer. Amen. Hallelujah. Abantu labasha nganisho udlala ibhola lento uyayi-apply lengikhuluma ngayo. Kwenda ukuthi ube delayed in life kubonakala ukuthi kuhle kupretty kulungile asikwendeni. Ahlala umuntu ahlale 30 minutes 30 minutes 30 onke ma soappies. Nalo nje khona usho bayamfundise kwende njani ngasavana ngoba phela sikhathi sishayile sesizazi izikhanze esidingo zesiphelile. You are wasting your time. That is time being wasted. Wena lolo chake ko wena ngalo 30 minutes wekucala ngitshele masophizi simangakani ungisholo phela. Nesidingo ne generations. Scandal. Shanoni lokunye. Ukhona lo ngasholo ngingakade bali. Ya, khona lo thumvango. 4. Amen. Ang 4. Kusho unabo 30 minutes abang 3, 6, 9, 12. Unabo 30 minutes labang 4 lo mosha ngabo skhathi ubukela abantu basemsebentini. Kufana nekokuthi uthathe nasitulo waya lapha ngiyabekisa waya lapha egedeni lase Central Bank wahlala phasi wababukela nabangena babhaka wabukela wahlala 30 minutes wonke bayangena bangena uyangena waphela 30 minutes bangena ema office soluhledi wabuya lo 30 minutes we generation nansi stingo benze njalo yaphuma nabacetha basi baya commercial break uzubona sekusemsebentini. Just after the 30 minutes wakho kungena titolo te advertise nako uhamba uyothatha litiya uyabuya tiya nesinkwa ubuya awusabungenisa udleni udlani kanjani uphinze uyabuya another 30 minutes. You are wasting time, you are wasting energy. Umosha nengcondo yakho ukholelwa li altar labanye onke lamala onke lama soappiece lowa bukelako most of them akunel altar lelithite gcwele tinyanga they are funding onke lenfo le ubukela abafana labakhani kakushada nabodwana ngiyacotha sengiyasho ubukela abafana ubukela bantu labafuna kuyothwasa most of them 80% wabo bagabe ebuhlalu batormentwa ngema water spirits uhledi a whole child of God. Mina ngimathe thomenda kusho wena umenda ubukela umuntu lo phethe script lo holako wena utawukhishwa ngokuthi kukhale gas lapha wacima le TV gas awatobhadala ngani manje khathi usukuma ucabanga ukuthi imali ngiyayithola phi.
every single time masithola isikhathi bazwe let us recharge ourselves. Kuningi longakwenda ngalo 30 minutes wesoaphi. Ucansukele bangana ukuthi uzokwadi ukwadele nje babe kuthi akabhadala iDStv because uyasala wena. Jesus. Emfundisi yathi ukuthi angikopi kuwe but mongcwele idola langisuka la. Ungikhulumise ngale mfundisi kena sengiyavala abazalwane ngiyacosa isikhathi senje. The spirit of gambling in Jesus' name. Sithe lapha esiphambaneni kwalani bathini. Ngekwehlala ngwalapha ezulwini. Lama hotela alapha ngwathi onke ngidelwe khona kanjani. Ngwathi onke nyabati bantu bavala emakha abo because imali yabo bayisicitha lapha. This is a very serious spirit. Longikhuluma nje. Bantu abasamele nje ukugibela imoto bambe bayogembula la kugembulwa khona bahlala la angene endizeni angathola nje lithuba lelicingo so uhambile 500 emalangeni within 20 minutes. Na 20 minutes imningi imali yebamba besikolo ayihambe ihanjiswe ukuthi umuntu usendizeni. Usale ubankrupt kuphele konke. That's igcina lento i-addiction awungakakwendi so uze ufuna uye kuma therapist because so addicted to this thing. Lento lena ngiletinye izinto letide nekutholethe disorder lamhla kunemishado legijima kwemaje because of this thing. Umnikati wakho is making money ngemali yakho. Kumfike ngayadile bazalwane. Nomfana ngisebenza naye lamala ngisebenzisana naye. Usimake kuthi go and tell them because mina impilo yami nekufa ngiyakufuna manje. Uthi cingo lami bangimukile alisahlali kimi because of this problem. Uthi ngiyafika nje ilikhanze lakho ngifike ngithi ngicomboleke. Khona ngifuna ukumshayela. Ngilithathe fike nje fast. Ngembule fast. Ngibuyisele uthi bekukhona la kusekwakhona kwangena khona 960. Kwangena how much? 9,060 emalangeni. Ngaboleka liciko lemuva ngathi ngiyagembula yahamba yonke le mali. In Jesus name ngikuthole Jesus. Yahamba yonke le mali. We are declaring divine protection upon your finances. Yonke mikhuba lete kutoweba ema resources akho in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sengivali akubazana ukuthi let us live a life of thanksgiving. Gratitude. Count your blessings. Sibale ngasinye. You are blessed. You are covered. You are protected. You are healed. You will live and not die to declare the works of Jehovah God. Unago, you live in abundance. In Jesus' name. You are in good health. In Jesus' name. You will live to see the goodness of the Lord in the land of the living. In the name of Jesus Christ. In your walk of faith, we declare that tonight you are prevailing. In the name of Jesus Christ. Like an eagle, you are soaring high above every storm, above every adversity. Go there, uyaphakanyiswa lamuhla egameni laJesu. Ungetulu kwebanqobi egameni laJesu. Konke lokude kudla sivini sakho siyakhuda in the name of Jesus. Sikhuda sonke sikhonyane leside kudla sivini sakho egameni laJesu. Sikhuda every delay, every form of confusion empilweni yakho ngegama laJesu. Like an eagle you are soaring high egameni laJesu. Ngibona inkosi entsambama
The Lord is renewing your strength. Ususemandleni ubekwa kulamanye egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngithabula tingetane, ngithabule amandla esitha la uvalelwe khona uyaphakama manje in the name of Yeshua, with the authority of Jesus Christ, the name that is above every name. We are calling, we are charging every mountain that is before you. Don't get in taba. Lamula wa leveling them up in the name of Jesus. Bawuyini wena ntaba lenemandla embi kwaZerubabele uyawubalithafala libekile senyama medele ntambama ikhona inkosi kule ndzawo akuthabuka imithombo egameni laJesu la uvalwe khona kuyavulwa in the name of Jesus. 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 We come against any form of torment. In the name of Jesus. You get delay. In the name of Jesus. God get delay. In the name of Jesus. We are calling the fire of heaven. In the name of Jesus. You see, akunenzaba ukuthi when again, but tonight we are saying thank you, God. Sibonga imifula lesiyewelakho, sibonga tibopho letikhakhekakho, sibonga stagnation lesimako, sibonga kufa kwesikhonyane in the name of Yeshua. Sibonga kwemithombo ehlane ngibona inkosi yethu yakha imithombo kahlonga sibi in the name of Jesus. We thank you, Lord, for restoring us in the name of Jesus. Ngibona emakhaya ayabuyiselwa in the name of Jesus. Lack is not our portion, stagnation is not our portion in the name of Jesus. Kurabasataya Shapatalabaya Kurabasokotoyande Rikapando Shaya Libreketelevalia Rikapasokotayaba Rebeshetelebosa. We declare a cloud of revival upon our lives, upon Pentecostal Babane, upon Pentecostal Spokosini Ilima Kosaya Shepetelepaya. Ooh, my young man. In the name of Jesus, in the name of Yeshua, sikipe mabito yetu phase ma-altar ekwehluleka, phase ma-altar demotion. None of us in this house will be demoted. Akuna setback. We are waging forth in the name of Jesus. Come rain, come sunshine. We are more than conquerors in the name of Jesus. We are above and not beneath in the name of Jesus. Rabasuka pai Zaprente levata Kimastolo paliamande. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Ngiboni mivalo yephula in the name of Jesus. Ngibona siyakhisha. We come against every spirit that is tormenting our lives in Jesus' name. Thank you, Lord, for resetting us. Len Shangos. Spongin Fulalensha Rabasaya Shatalapando Sai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you.
In the name of Jesus, we thank you, Nkosi. Kuthi laba Nkosi labakhophele bakhosele kuwe wena nqaba yaphakathe. Sibonga ukuthi wena ulawule kusivikela. In the name of Jesus, there is no strategy of the enemy rushing against us that will prevail. Ilibakosaya, remedeste levanta, ipata labokosaya. In the name of Yeshua, baptize us with your power. Yetangamanda ya kulubulu. Mekatele Messiah, Shepedelia Kosaya, Ikapata ya Messiah. In the name of Yeshua, Ikapaya no Seteya, Ikapata la Messiah. Jesus, we give you praise. Urabayanteya Kopaya. We honor you, God. We honor you, Jesus. Siyakuzugisa, siyakuphakamisa. You are worthy. You are honorable. You are great. Uyababashataya. Kurabayandela bakasa. God. Shuni bahane. Kurabandela basaya. Jesus, glory to Jesus. Father, we thank you. Father, we give you praise. We thank you, Nkosi. Elivu lakho lengeke libuyele kuwe nakafezanga umsebenzi. Siyabonga Nkosi ukuthi you are not done. Siyabonga Nkosi ukuthi nakusasa udabugcwele lendlu. Siyabonga Baba ukuthi even over the weekend udabugcwele lendzawo. Thank you. Liberate us. Set us free, oh God. In the name of Yeshua.
We are praying, my God, for this local church with the entire Pentecostal denomination, oh God. Simemetela umusa wakho, imvuselelo yakho, in the name of Yeshua. We are praying, my God, for the stirring up of your glory, in the name of Yeshua, my God and my King. Bless Ngosi, even the local pastor, nangumfundisi kaMangose egameni laJesu, namake and the entire team lasebenza nayo. Bless, my God, every pastor in every branch here, Pentecostal. We are memeta Ngosi, simemetela ikatimlo yakho nemandla akho, and you're stirring up, oh God, in the name of Yeshua. We speak, oh God, growth, numerical growth. We speak love, we speak peace, in the name of Yeshua. We declare Pentecostal, it is well with you, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua. Thank you, Lord, for the power of the cross. Hallelujah. Hallelujah. Singayihlonipha inkosi yethu ngetandla. Hallelujah. Let us honor him with our hands. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Mazayane, my sincere apologies. I know our time is fast spent. Amen. Ngibonga emoya engcwele lobeka nathi la. Mfundisi. Nakudela bangithuma khona ekhaya kusasa. I will definitely come. Kodwa nawe usasebenza umsebenzi waNkulunkulu, assignment yaNkulunkulu. Lokho bazalwane, it has never been easy. Asingaqale sichaze ukuthi sengcaphi ungakatholi umlayezo waNkulunkulu. It has never been easy ngisho kwethula. We only rely emandleni labuya ngendla. Sibonga simcethe uNkulunkulu. Masithandazana nami, not just passing time. uNkulunkulu anendele kahle. uNkulunkulu aniphathe. uNkulunkulu aniphumelelise. uNkulunkulu anivikele. uNkulunkulu aninabise. uNkulunkulu avete buso bakhe kini. Buso bakhe bukhadimleti kwenu. Ikakhulukazi in this local church. Nakulamanye branch Pentecostal, in the name of Yeshua, we declare a mighty revival, a gushing revival. Let our kuboga konala. We declare a revival of the cross in the name of Yeshua. We declare the gushing wind. Elabayante, korabayata labayane, ratalabakosaya. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we salute you, God. Amen.